mubizi. Ubundi mu bijyanye no kugira ngo tuvuge ururimi twitabaza icyo bita imyanya ntangamajwi. Ese ubundi imyanya ntangamajwi ni ingahe? Ese ubundi ikora ite? Biragoye kumenya imyanya ntangamajwi umubare wayo, gusa ikizwi neza nuko habaho icyo bita imyenge y'amazuru, kaba nayo igira kugira ngo utange nk'ijwi, kuko ntabwo ushobora kuvuga ufashe ku mazuru ukavuga ba, ntabwo ma yumvikana. Tukagira rero imyanya ntangamajwi igendanye no urusenge rw'akanwa. Hari inyajwi zivugirwa, hari ingombajwi cyangwa se amajwi avugirwa mu rusenge rw'akanwa. Tukongera tukagira mu rusenge rw'akanwa hari aho twitabaza imbere. Nk'urugero rero twavuga nko ku rusenge rw'akanwa, dushobora kuvuga wenda nka ra twitabaza urusenge rw'akanwa. Tukagira rero indi mwanya ndangamajwi twakwita nk'ishinya y'amenyo yo hejuru, niyo twavuga ta twitabaza ishinya y'amenyo yo hejuru uko iba irimo imbere. Noneho tukongera tukagira undi mwanya turi kureba, mwibwe neza turi kureba imyanya ntangamajwi. Ese imyanya ntangamajwi ni iyi? Dukomeje rero ku ya kane tugeze ku cyo bita amenyo yo hepfo haruguru. Amenyo yo hepfo no haruguru, aya menyo nayo adufasha kugira ute kuba twasohora ijwi tuvuga. Tukongera tukagira iminwa. Iminwa ntabwo ushobora kuvuga ma, ntabwo ushobora kuvuga pa, ushobora kuvuga va. Tukongera tukagira icyo bita ururimi. Ururimi narwo ruradufasha kuko ntabwo ushobora kuvuga ururimi cyangwa ntabwo ushobora kuvuga urundi rurimi atari ururimi rwo mu kanwa nirwo uri kuvuga utagize ute udafite ururimi. Tukagira icyo bita ingoto irimo imvumba z'amajwi. Ingoto ni iyi ngiyi. Ingoto rero ahantu hameze gutya, iyo tutarimo tuvuga nk'amagambo, tuvuge ushaka kuvuga ngo nka ma, hari icyo twitabaza, tusa nk'aho dukurura umwuka. Noneho nko kuvuga uzumva n'abantu ahangaha ntahatinda ugasanga nk'umuntu avuze akajwi gatoya cyangwa se akavuga ikijwi kinini. Ibyo ngibyo biba biterwa n'iki? Biterwa n'akamironko kabarirwa ahangaha, kaba kari ahangaha. Iyo umize gutya akamironko urakumva. Noneho tugeze ku cyo bita ibihaha. Ibihaha nabyo bidufasha guhumeka ndetse tukaba twakwitsa kugira ngo tubone ko tugira ute dutanga ijwi. Tukagira rero icyo bita kamironko navugaga. Akamironko nako kadufasha gufata ijambo kakarisohora nk'ijwi kandi rikaza riyunguruye. Mwakoze cyane rero gukurikira kuri uyu muyoboro wacu Menya Vuba Ikinyarwanda. Naho ubutaha tuzagenda twigana byinshi, hari utuntu twinshi muba mutazi, kandi mbibutsa yuko hano haba hari na video ndende.